Abrangsi virtualize kilang ara doana phanta kardom pa jereklo kardom pini ada ba virta thanbang phi nilimen samiti mola ronghang phi tangti pini ada ba virta angto pen arjubon itha ingdeng kep LYDC mahang ki thekani katalon pai ni phai ECR ni ingdeng kep lumbajong youth development committee mate LYDC mahang ki thekani katalon po lasong si lumbajong youth development committee ingdeng kep mahang ki thek arni katalon pon along ada pangko songalama LYDC amai phupen pangjar pon bangso phi rat amai pi padopon lo rat amai pi ki padopon hot LYDC pen kimang ason chithan pon la pen klim tomara tum aning arong TPC ke kan kilun tami paklang pon lo Dipu Pen Abraham Tisu report Birta Live itu Lumbajong Youth Development Committee mas ngeken itu LYDC asong ahiben itu dan ingdeng kep amang dikhegalah nanti tahun ahin pen enggir mana kortil ala pasane kacero bar ikbelo nasi nali tu nali kacir rang ikbel sane dah itu saya no man itu somalo na an pasane itu tu ekor nasi kalau yang pasane jero ikbel kalau oh keceng pen tu saya din pen an itu kesengo pen an ingdeng kep anu ini an nasi itu ni rong ini an itu kep kita nanti yang rong ya nasi soalnya ni mana kep coba mah itu ni rong nya nasi non itu dak lomboyong ha waralong ma itu dak penangan lomboyong ha waralong sami ketekeri donagi buat itu bahaya ketekeri pen itu sengpon pen adalah itu itu particular body asal ini pen lalu saya pernah dulu jadi itu ketekeri kalau nanti ini gitu Allah sampai ini kita belum berdoa di before nanti itu kan sampai kita sampai itu sampai arah ingdeng thom kep resir kep KMCE mahang ki thekani katalon pai ni phai ECR ni dipu KMCE Central Committee sai hemalong song mahang ki thekani katalon po Karbi nimso chingthora song laki 1986 aningkan pai ni phai ECR ni si mahang pathek pono lasopen Karbi soardo asong ke chingsi asong nangmando KMCA asong mahang pathek dat pen hemprek kachesong along timit me pin pen chirap dunbong lapuson hot suardo atuma phan kipaching thora sai tami pindeng sompot pen kidanglok hemrit kipang chuanta japon pusi chinido lasong silabang swajai megalong forum for hills autonomous movement pen James Hansi Pitor Tisu ESDC pen Sona Singh Tirang lapen arisang hotum lasong si ESDC youth front pen tami chitongdo lasong silabang swajai megalong ongdung KMCE klembang phiatum chitongdun si jaimek mesen pen pachumpo news report Birta Live along major report main क्या है तब मैं राजू मंगलूर ESCC president आके आए सोना सिंह जरा लापे कार्बी cultural society president आके आए फुक सिंह बे लापे रसिंगिया पेंशनूर सी लगे तो मंगलो लगे नीलफा निगरों पे लापे निशा फुर्कीबोलो पसी निजा Pini amai no, ningge bono, ate biba, labangso, Karbi, Nimso, Chingthura song, 1986
Agosto Diplo, Ek Tarik Adesi, Tarik CRDC, Abang Kotek Kondo, Autonomous State Demand Committee, ASCC atu Saint Date Pen, Chikoyoni Raning, Nikret of CFP, ke Saint Kon, Labang Sosong lo, Lasi, Landam Protective Karbi atu Mambong, Lake ke Cheng Si, Asong lo, Nimso Asong lo, Lapen, Lapang So Nimso Asong, Alang Atun ke Oke sikep PNC nanti tek talon ani pilih dia mai ahin pen si talon polo kasi pilih lada PNC pilih as hem long si tempat dopon di polo kasi patapen tum program pangceng polo aprangsi ke lamakan tu litum mai thi bekono harpihin kasi laman tu polo lapen tu litum cikimo kasi so cikimo dengan bangke Anika teron pihit versi cikimo amilur kai ponlo tapen tu ni tum cikimo tangdet pen bangini tum 11:30 apor kini tum Karbiang Long Termas Council CM dirang hang fansi ni tum si memorandum pajur damlo asila so memorandum long ni tum pitangan na kijong do kamene non apor hut Rangsi Karbiang Long ajali kunon stami ilitum helong Akimang kado yakar i 244A article labang so isi dok ki hang la person government pen kaching ki tu damtang 11 July aso hot chief minister pen kaching ki pon labang so angkun padak desi central government no ma chipatai tok ki hang ki phansi ni tu ajul bidun athema 1986 pen stami ni tum KNC ahin bestami hemte ki hang achi song long kitum tame chedan dun mate chi song dun nasila so achi song farman he farman longri farman kadok be akinang lasi laso 244 article pasakse pan litum chipatai tok akihang dia pan CM dalam hang hin bestami laso hormu bang pilok ajul bidun yang ji lapen ke laso convention facility management report isi lapen ke aku isi bang ke jongkon tu la bang ke KNC ahin pen mate litum assembly along noi parliament lang kami 33% reservation bill la bang so bang pas lo posipu sitami implementation part bang anon ta inton ko asi 33% reservation bill la so sitami kichun daprang di phan la pen ke dakar biang long termas council la sitami itum sordo tumphan la so 33% reservation bill la tami pasaksa fansi la so bang si nomor long jong kon tun patrap jin pe la so implementation part bang claim pon ang ji la pen thu isi bang ke ni tun June 15 pen July 17 an si itum ningduk mime nomrota ITP la bang so bichi nang la alang li nogong long pas long chi tangar pom long lo so puchak stami kachisong asitin ham thang stami chisong pon lo la pen ke la bang so akachisong stabi chisong pon po yes people sitami la bang so justice pang long li la so si damtang sumila rong hangpi phan kachisong stami no anta itum la so justice bang non talong lelang la sinon nomrota sitami pera tum stami case bilo la pensong tum an kami turpak pen song tum lo stami ala so justice bang tanan talong lelang la sini tum bang ke fast track ala so along le inside bek ngai kusini tum hin pension dilo athima non Saddam Hussein tu alang li bang ke si patilo ku chikrong tan non sila panep nang elo wa stami kang sai lo pulote la so ajak ding kluya kang sai stami inside pon podat inside pon ko justice bang along li chetorok stami fast track along bang sai si alang phan capital punishment an city pon vek nang li kusini tum pension nilo la pentu litum bang ke aku si bang jong pon tu border solution bidang ji non maghaloi punon nahok non tame tum non siksak piklo la so border area long la so issue puthak nahok tame ki do siksak piklo la si non ilitum ke district chot la pen maghaloi pen tame la so bang solution wan taprang nai si bang ke la bang so puthak tam pendak ko member na pom jong pon da si itum akinang sot ke hai hello la si itum baki un an
ke pacun pon ji bulute li tumalong ke Thomas Council han si tikina ko basila so Thomas Council long ASEAN tuliram rong hang alang dan step pipek ngi matro radalong son lam chak chipichot dang chok che dasi akam bang sil tung gedang ji posi li tung kan to ko be jogwan ji phan bulute la so thak bang implementation of part bang claim dek ngi sini tung pini KNC 39 so thongke bra circuit mahang hek arni bangke nitum karbiya khai lo asor lo tum phan isi ki jogwan na tawar ko pon ti phan la pen ke so lo thom mi thang man peng la pen ke mi thang pen ding support so lo phan ke lang rem ke ber thi ba jakong do an phan ka chi som kon ti phan si KNC asom asu se pang tang pon la pen ke karbiya khai long mate karbi pi maratum phan kai ke te jogwan ti phan mi thang cherai kom thek ji phan la pen ke so awareness la pen ke leadership training up to thak stami ti phan pon asi tum tiwang dia por doan stami kedam tang itum nikan thongke prasil kep ta chisong chot kali prang tiwang dia por stami itum akhe itum society ya te pachin por bon theka phan solo tum phan prang ja pon te phan itum tensi asong adap chibla la adap chibji la penalang itum uwi gimi tum stami la so puthak nang cerap na chitu nang ji athima pini ke thekri ta dopik lo pini itum tiong dong asong bhang pon lo dak bitang ju bar song PCS bhang pon lo KNC mahang ke thek talon ani pini itum tiri pia mai ahin pen si talon pon lo la si pini ladak KNCA tiri pi as hemlong si tum padopon di phulo la si padapen itum program pangcheng pon lo aprang si ke lamakang thur litum mai phi mai korong thar pi hin pen si lamang thur pon lo la pen thu litum chikimo la si so chikimo ang deng bangke anika teron pi hin pen si chikimo amilur kai pon lo la pen thu ni tum chikimo tangdet pen bangke ni tum 11:30 apor ke ni tum Karbiang long Thomas Council CM tiram rong hang phan si ni tum isi memorandum pajur damlo la sila so memorandum along ni tum pitangan na ki jong do tamene non apor hot prangsi Karbiang long ajale punon stami elitum khelong akimang kadowe akar i 244A article abangso isi tok ke hang la person government pen ka chingki chu dam tang 11 July la so hot chief minister pen ka chingki pon la bangso ang thun padak desi central government no ma tripatai tok ke hang ji phansi ni tum ajur pidun athema 1986 pen stami litum KNC ahin pen stami hemple ke hang achi songlong itum tami chedan dun mate chisong dun la sila so ka chisong farman khe farman longri farman kadok bi akinang la sila so 244A article pasakse phan litum chipatai tok akihang ji phan CM tuliram rong hang hin pen stami la so hormu bang pilok bojur pidonang ji la pen ke la so convince nang pusini tum bang tuning report isi la pen ke ako isi bang ke jongpon thu la bang ke KNC ahin pen mate litum assembly along noi parliament lang tami 33% reservation bill la bangso bang pass lo pusipu sitami implementation of part bang non ta inton ko asi 33% reservation bill la so stami pichun da prang je phan la pen ke da Karbiang long Thomas Council long stami elitum so ado tum phan la so 33% reservation bill la tami pasaksa ji phan si la so bang si number long jong pon dun lo prabjin pen la so implementation of part bang claim ponang ji la pen thu isi bang ke ni tum jong pon lo don her jong chu dam tang June 15 pen July 17 an isi itum ningduk meme nomrota ingtipi la bangso ki nang la alang li nogong long bypass long ki tangar pum long lok la so puthak stami ka chisong asitin hamphang stami chisong pon lo la pen ke la bangso ka chisong stami chisong pon po case pipo sitami la bangso justice pang long li la person si damtang sumila rong hangpi phan ka chisong stami no anta itum la so justice bang no anta long lelang la sinon nomrota sitami peren tum stami case pilo la pen song tum do anda mi thurpak pen song dun lo wapis tami ala so justice bang tan anta long lelang la sini tum bang ke fast track ala so along le insai vek nai pusini tum hin pen chuning rilo athema non sadam
Pasal mete Saddam Hussein pu alang li bang kenisi patilo pu cikrong tan lo la sila panep ingnang elo wa pis tami kang sai lo pulote la so ajak dingkluya kang sai tami insai pon podat insai pon po ha justice bang along le cetorok si tami fast track along bang besai si alang phan capital punishment an si pipon vek dangi pusini tami hin pen chuning rilo la pen thu litum bang ke akoi si bang jong pon thu border solution bidangji non maghaloi punon nahok non tame tum non siksak piklo laso border area long laso issue puthak nahok tame ki do siksak piklo lasi non ilitum ke district chot la pen maghaloi pen tame laso bang solution wan taprang nang pusili tum bang ke la bang so puthak tan tum dak pilokupo memorandum long jong pon lo lasi itum akenang sot ke lahai hello lasi itum bang ke unan ke pacun ponji pulote litum along ke autonomous council man si cikinang kok lasi la autonomous council long ASEAN tuliram rong hang alang hita ni ste pipek nagi matro rat along son lam chak cipichot bang chokche lasi akam bang silitum gedang ji posi ilitum kan to ko be jogwan ji phan pulote la so thak bang implementation part bang claim back nang ji sinitum pini kensi 39 so thongke pra sirke mahang ke thek arni bang ke litum karbi khai along asor lo tum phan isi ki jogwan na tawar ke pon je phan la pen ke sor lo thom mi thang man peng la pen ke mi thang pindeng support sor lo phan ke lang rem ke ber thi ba jakong do an phan ka chi song pon ji phan si kensi asong an so si pang tang pon la pen ke karbi khai long mate karbi pi maratum phan ka ke te jogwan je phan me thang cherai kom thek je phan la pen ke la so awareness la pen ke leadership training puthak stami tum che than pon asi itum kiwang je por do an stami kidam tang itum nikan thongke pra sirkep ka che song chot kali prang ke wang je por stami ilitum akhe itum society an so paching thor bon theka phan sorlo tum phan prang ja pon je phan itum kensi asong hin ajap chiblang la pa ajap chibji la penalang itum uwi gimi tum stami la so puthak nang cerap na chitu nang ji athema pini ke thekri da dopik lo pini nitum ke ong dong asong ban hang pon lo dak jutang ju barat song KCS ban hang pon lo hempre ke hang song STC ban hang pon lo KSA stami lang tum yudha tum ban pini ko na to war sidam ji ma la so ka chi song puthak ban talang tum ban ni tum ban lam thenang thanun lo la pen ke sinja song litum karbia khai long isi jutang along gapang tang pon asor lo ban hang pon lo la pen kini tum bahake me ni tum hin pen ason na bipin stami litum malong world athletics games mate commons games bolene pini la so gache along ke khela dun thek sangpi pukhila ingtipi lapen ke hamsera rong pipi alang le tum hanta ni tum puhu pak vet na me chor chopon lo athema oigi mi tum okol je sakuri tang ho pini business tang ho panchot kali khela dhula mate games ke khela pen ta pinang an nong naman un karbia khai phan isi kaching thur tawar japon un polang le tum ta lam thi pitakang lo oigi mi tum ke thek atum anso se alang li long academic dalang khuli pon basipu la hai long ta pachali dunji phan alang li nije pon lo la se ni tum pini la se whole 39 mate thongkebra sirkep kense amhang ke thek talon amang keni tum pisi dapen pini non mai jelang sitami misen mi adpen pichun pon lo pisini tum ning thelo la pen ke wang dia port ami kense song hin pen khaya farman longri farman jutang farman litum ma hem preka farman sor lo tum han ge ber thip Yes is tami lang tum yudha tum han kini ko na to war sidam ti ma la so ka chi song puthak ban talang tum han ni tum han lam chenang thanun lo la pen ke sinja song li tum karbia khai long isi jutang along pang tang pon asor lo thang pon lo la pen kini tum bahak me ni tum pen ason na bipin tami li tum malong world athletics games mate commons games le pini la so ka chi along khela dun thek sangpi pukhila ipi la pen ke hamsera rong pipi alang le tum hanta le tum puhu pak na me chor chopon lo athema oigi mi tum okol je sakuri tang ho pini business tang ho panchot kali khela dhula mate games ke khela pen ta binang an nong na man un karbia khai phani si kaching thur tawar japon un polang le tum ta lam thi pitakang lo oigi mi tum ke thek atum asu se alang li long academy ta lam khuli pon sipu la hai long ta pachali dunji phan alang li nije pon lo la se itu pini la se whole 39 mate thongkebra sirkep kense amhang ke thek talon amang keni tum si dapen pini non mai jelang sitami misen mi adpen pichun pon lo sini tum ning thelo la pen ke bang dia port ami kense song hin pen khaya farman longri farman jutang farman litum ma hem preka farman sor lo tum han ge ber thip cerai kom pon dia phan batela chingthur pon dia phan mi thang pinding support kadto ka be chingthur farman sini tum kan pon ku si pini ani stami tum se bedeng pon
chenglok ongdum kithe kiding atun chitong don pusi birta longpong news report birta live whole মানে আমি being as a Marwari Women's president আমার sabot আমার ইয়াত মোটো মানে social service হত মানে আমি first time কার্বিং বাস এটা আনিছো এই কলকাতা পৰা আইছে বাস ইয়াত মানে complete whole body checkup আৰু free checkup for entire community কাৰণে ইয়াত মানে আমরা mainly especially dental ENT eye general OPD ECG then X-ray এবিলাক সব free of cost যদি কোনবা মানুহ আই চকু বিমাৰী আছে আই প্ৰবলেম আছে মানে চশমাও আমি 20 টকাত দি আছো মানে ইয়াতকে ভাল সার্ভিস আৰু সোসাইটি কাৰণে হ'ব নোৱাৰে তো হেতু আমি বেস্ট সার্ভিস আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছো সোসাইটিক এটা বেস্ট সার্ভিস দিও এটো কেইদিনীয়া প্ৰগ্ৰাম লৈছে ইয়াত দুদিন থাকিব ডিফুট আৰু একদিন 3 তাৰিখ সানডে যাব ইয়াত পৰা খটখটিও আমি ডিমাপুৰ মাৰৱাৰী ইয়মঞ্চ আৰু ডিফু মাৰৱাৰী ইয়মঞ্চ মিলিপ্লাই অৰ্গানাইজ কৰি আছো তাত ইয়াত কোনে আজি ওপেনিং কোনে কৰিছে আজি আমাৰ সিএম স্যার তুলিৰাম ৰংহাং স্যার তেখেত ইনোভেশন কৰি প্লাই গৈছে কিবা আৰ্জেন্ট মিটিং আছিল কাজিৰঙ্গা তো বেছি দেৰি থাকা নাই হলেও ইনোভেশন কৰি প্লাই গল ইয়াত বৰ্তমান কিমান জনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হল এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন अराउंड আমি 150 মানুহ ৰেজিষ্ট্ৰেচন তো আমি পালো ইয়াত তো আমি এক্সপেক্ট কৰিছো নিয়াৰ अबाउट 400-500 মানুহ ইয়াত আহিব লাগে আপোনালোকে ফ্ৰী কৰাই আছে মানে কিবা মিনিমাম হলেও কিবা ৰাখিছে নাই আমি চেকআপ তো 100% ফ্ৰী আমি যদি কিবা রেজিস্ট্রেশন আৰু এই কিবা যদি কোনবা চশমা লাগে কিবা লাগে তো 10 টকা 20 টকা এটা এক মানে মিনিমাম এটা ৰাখিছো কিবা তো হেতু আমাৰ কাৰণে নাই এটো বাছত যাব বাসো হেতে গ্ৰুপ মানে লোটাস গ্ৰুপ হেতে কি কৰিব হেতু টকা তো এটা চাইল্ড অরফেন্স হোম আছে কলকাতা তাত ডোনেশন দিব এটো পিওরলি বিং ফর সোসাইটি ইয়াত মানে একো প্রফিট নাই একো নাই কারো কাৰণে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ একো নাই সব যোন যি মানুহ আহিব লাগে সব আহিব পাৰে to tangting pini adap abirta kala pa alsikang tonton iklong do methak me kurwang thu